Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanan, mabalin ka di nga umayak agkuyakoy dito'y tersinam. Mabalin lata, Maray. Mayat ngamin ka, ti umay agkuyakoy dito'y tersinam, Maray. Ado ti makitam nga glabas at tao. Taigid ngamin ti kalsada day ti tersina. Ado pa'y ti makita ana duma-duma alakom. Maray, ta kagat-gatang ko dagiti lakaw. Adaw ti mabalin nga utangan. Anya, ulitom man din baga, Maray. Kunak, adaw ti mabalin nga utangan. Apay, di mo makita day ta impigkat ko dita sangwana ti tersina. Anya da ito nakasurat dito. Basaem. Nakapsot dagiti mata. Jak makita. Makitam to pay dagiti nagadoan lakok ang nakadisplay. Di mo kat mabasa day ta nakasurat ditan. Jak makabasa iti English. English ayama day ta. Jak makabasa iti Tagalog. Ilocano ti pa nakaisurat day ta. Aya. Anya nga iti sura mo dita. Insurat ko dita bawal ti umutang. Kang? Day talaang. Awan tuloy nan. Ababa, tapno nalaka ang maawatan dagiti bumarangay. Nausem nga umutang ngam saan damot nga rod akayat ti agbayad. Dagita ngay akaruba. Ay bawal ti umutang lata oray karuba. Oray kumaram san na mabalay. Awon gayam, inayon ko nga isurat dita bawal ti umutang nang rona dagiti kukumarek. Nunay kamutin maray. Pumanawak man langay. Sa dino ti papanam? Mapanak ijay balay da maribanang. Jak kaya tagis tambay dito'y tirsinam. Nagadumatan ti bawal. Maribanang. Apay Maray. Mabalin ti umay agkuyakaw dito'y balayaw. Ay katun Apay, awan ti pagkuyakuyam ijay balayaw. Makaumamot ijay balay. Sa bagay mo't kit di Ijay mo't tersina ni Marikwanan. Nagadumatan ti bawal. Anya ngay dagita bawal. Bawal ti umutang. Talaga bawal kanon. Madamdama, ibawal nanti agtugaw ijay tersina na. Ay, awanin ati gumatang. Nuuray day takat ibawal na. Ngarud maray. Ay, maray. Nagmayatan dagito'y mulam amarunggay. Ay, amaray. Nagbiit nga rod adim makkel da. Ay, mabalinti dumawat, maray. Ay, katuwan dumawat kalatan. Dumagayam ti madawat amasida dito'y balaya. Adda marunggay, adda pay mulak nga okra, kanda dumapay. Nay, adupay gayam ti taraken mo amanaw. Ay, dagita ti saan mabalin adawatem, Mare. Dagijay ngay pata. Agtaraken kamot mabalin ayamat dumawat kalatan iti taraken. Ayun anya. Ay, kunak ano mabalin adawaten dagita. Saan magayam? Nagkuy-kuya-kuy lang da pare badungkan maretuyang iji balay da. Katuan, adadalaang ijay sirok ti kayo di tarubayan da nga agtugtugaw. Sa ka umay da pa dumawat iti si da marunggay dito'y balay. Ay, sadot da nga rod nga agmula. Kaya dapat ti dumawat iti manok ken pataw. Wen nga rod Suruwak man ida nga agtrabaho. Tapno saan da nga agdadawat latan. Sapay lako tamasuruam dagita alakay ken baked. Manon tilimabas akaruba dita kalsada to yan. Sa nga pulo da amin talo alakay, upat abakot, talo ababalasan. Mabilang takit amin na lumabas dita kalsada. Tadata lang nito yung agtugtugan. Nay, da kapitan ken maribanang. Ngay, nakaigam na may titiwalis ken panabas. Adan samet
Aglinis damag di taigid ti kalsada. Ay, wen. Tabasan mo ni parenting nagitiruat. Walisan mo ni Maribanan nagitiruat. Apay ngay nga tangar aramiden daday ta. Kit nagagid damit ah. Ay, buyain taman no anya ti aramiden da. Wait, si puta manalain, tuya. Mayat yar aramiden nyo Maribanang. Wen Maray, tapno makita dagiti tattao kat bareng tuladen da. Kaslangarod kayat ko at tuladen, ta kitaam da ti arubayak nakaruruot. Ay kat linisam wen man ngagpayso, samon tumulaan, no anya ti kayat mo nga imula. Wen Maray, day tati aramiden. Na, uray ni Marikuanang aglinlinis meten iti arubayan na. Inulad na da parenting kan Maribanan. Anya ngayon ti mapaspasamak dito'y kabildatan. Apay, di ka umapal. Anya ko mati apalak. Kita mo da ito'y arubayan ta. Nagpuskol, tiruot na. Bayam. Agbalin to nakabakiran. Kit no mapasamak da ita. Agyan taon dagiti ulag di tal. Ayun anya. Iso na sayat, sano tuladin tabot tararamitin da to yan. Di santan ang makapagkuya ka, oy. Ay kitag kuya ko itantua, inton malpas ti panaglinis ta. Mala, ingka nga ruden irwarje panabas. Why, inakalain ay. Taalaak mo't jewalays. Pinalinisan ay, di aglawlaw. Kita ang banay. Itinulad na tandagiti ka arubata. Ni Marikuanang, linlinisan nan ti arubayan na. Kinuura na paribado kan marituyan. Aglinlinis dan. Wen nga rod, mayat akitaan. Nalinis ton ti entero a barangay. Wen magsimula meten iti kayat na nga imula. Ay, nasken anayunan ta dagiti imula ta anateng inteng. Tapno may lata mangala dagiti ka aruba. Ewan, umay mga lati mga yan. Nagtimakudam to yan. Ay, nagmayat gayam no nalinis ti arubayan, anya. Mulaan tamutan itinat natin. Tapno saan ta nagumatan. Ay, katun na. Maya, tatinulad na parenteng kan Maribanan. Wan, saan akon amapan dumaw dawat iti nating amula ni Maribanang. Una, saan ay? Masitas mo gayam ti kayat mo nga imula dito arubayan mau Marikuanang. Gagangay iti balasang. Baak ko na Apay amasapol mo anayunan iti baa. Baak abalasang may mayat pa din kang. Isulat ta? Ano isuti kayat mo? Adda makasirpat kan abaro maray. Gapo ka dagiti masitas amulam. Sapay ko ma. Agsabong da aminin dagito'y masitas mo. Ay, nagmayate na kitaan ti aglawlaw dito'y tersina maray. Adda lang arod na pintas abaa. Kan ado pa'y napintas amula na. Ay, sus! May mayak manay! Ada season mi ita iji barangay haul banan. Ay kat masapul nga rod nga agdigos ka. Nakadigos akmatin. Agudo ngakmet inton madamdama. Awan nga ron agbate dito'y balay. Ay kat ilakuntun Awan matkit dit takawon da dito'y Ay, wen Hangem ti pampanunutak. Awan ti mangkita kadagiti imbulmulata. Isa naman ano dagita. Asino nga ti mang perday. Pagalalaan ti sidaan dagiti kaaruba. Badong, agrin ka! Badong! Hindi naman ringay. Adda mang mangagaw! Awan magtimangagap. Adda uni ti kalday! Mada siguro karo bang agparparti ti kalding Kaslamat ijay arubayan ti ayan na! Ija arubayan. Wun! Ay sus, dagiti mula tanatay. Inta kitay!
Ay, nahaawanan ba daw? Sayang lang ti bannog ta naglinlinis kan nagmulmula. Kinanan dagiti lima nagdadakkel kalding dagiti mula tanatay. Agsabong da pa yan. Asino nga iti maging kalding dagita? Tiliwuntan sanjay may sa kapulpugan ta. Sukat dagiti kinanda amula pa. Heh, kunan tumanan ni parente nga dakas tagtiliw iti saan namot atarakain. Sa bagay mo't kit di ah. Ay, nas ka na makadanon da ito ni parente. Saan na mabalin da ito tuyang? Ayun na yan. Awanan dagiti mula ka masitas marituyang. Sapay agsabsabong dan. Un nga rod maray. Kunak man nuga po ka dagiti mulam amasitas kat makasirpat kan iti mga sawakan ka. Ay, day tamot nga ron tinamnamat. Kindan mo't dagiti kaldeng dagiti mulak. Oray dagiti mula may kinibadong ka maray. Kinan dagiti lima akaldain. Ti question, asino ti akin kaldeng kadagita? Naibusen dagiti mula taanat natin, inteng. Kinan amin dagiti kaldeng. Nakitutak nga ron ita si Mang Peta. Kunak apay ang naibos ti bulong dagiti mula mi kaniban ang kunak. Ay, wen nga rod. Ay, sana mabalin ti kastoy anapasamak. Nagrigat ti agmula. Tapno dadaulan lang dagiti kaldeng. No asino man ti akin kaldeng kadagijay. Asino nga tangag paiso ay ti aking kalday. Pinalubusan dagit din dagiti tarakenda. Amang dadaal kadagiti mula tayo. Takwatag tuman no asino ti aking kalding. Rumbang lang inteng. Kat no asino man ti akin kaldeng. Nasken amadusa. Sige, kalding atarakin kaw. Agbusog kayo kadagiti makita yo akayat yo kanan. Nagado ti mabalin nyo akanan iti aglawlaw ti kabildaran. Nay, nagaduman na kalding mau. Ay, tarakin ko amin dagita tataba daw. Nagadua talaga ah. Nagluluumag na pa ya. Unya lang, makapaapala. Nagmayat niya. Naglulumag na. Ado pa iti makanda arot dito aglawlaw ti kabildatan. Ay nagmayatay. Talaga ang mayat ah. Katawa ka pa ilang ah. Nagkatawa ka mga minano kaya mo tagkatawa. Dim ayam mau, adagita kalding mau, tinangper di timula may. Aho! Samit! Mabaindag iti kalding ko ang mga itimula ti akin mula. Kasano ko mamabainda? Apay, adanakam daya. Tataba daw. Sakbay nga ibulos ko ida. Bagbagak ida. Kunak, adi damang mga itimula dagiti tattao. Kay, sinuro na ka. Siguro ah. Natulnog mo dagiti tarakan kaw. Natulnog gayam eh. Amom kaday, akin nan dagiti kalding mo, dagiti mulmula may. Di kayo mo magsasaw iti kasta. Agsabsabo nga, dagiti mula may. Ngam kinandamay. Awan yung bati da, pulos. Panagkunak, natulnog dagiti tarakan kaw tataba daw. Iso di ka agsasaw iti kasta. Nita, Sana pundo dagiti ibagbagayaw. apay, saan ka mamatay? Bitugang kansan ah. Na? Sana? Kakaiso na, nagmula kami kanituyan kaw. Napanmukid di impakan ka na kita tarakin man. Kwa, saan to na maulit? Rumbag lay! Napanlog ako. Apo kapitan! Woo! Woo! Apay, asino ti tartarayam? Kwa kapitan. Asino ti kabutag mao? Kwa, ni tatabadong kapitan. Kinusap-sapulin na ka. Ha? Apay ka na, kapitan? Dagiti ka nung amin kalding mao, tinagan ka dagiti mula may anat na tayong. Ha? Iso akas dusam. Sukatam amin dagiti kinan ti kalding mo amula may. Nay, nagadungay ti sukatak. Mabaling ngagmulta alatang, kapitan. Sukatak langan iti kalding dagiti naperdi amula. Apay, mula ay dagiti kalding. Nay,
Uray gayam sika ket adamot kalding maud maray. Wan, Maray. Sukat jakin nanda amasetas ko. Uray da kami maray. Adamot may sa kalding may ang nakapagod ijay balay may. Sukat metlaeng jay mula mi ang inalnal dagita akalding. Uray sada kapitan, kat adamot kalding da. Agmula kaming tumanan kin ni badong ka. Sana balay tawanan ti kalding amangan kadagiti mula may. Tay bawalan ni kapitan nga dagwalang-walang akaldaing dito kabildatan. Rombang laeng, Maray. Ay, kabaranggayan! Nutarakan, aywanan, ket ibaod kan ikulong no kasapulan. Tapno saan a perwisyo, kadagiti kabaranggayan. Ngam sakbay na kaya't ni mga nakablaawan ni Madam Jovita Soriano, ditadakkan walayan bagulin la unyon. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Ayaman kami, itingkay panagangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, masakit kanaw ni Kapitan. Tapay ka na. Isumod lagaya man dyan, makikita. Ibagbagam asadot ni Kapitan, iso asaan arumrumor di tabalayda. Masakit mo gayang piman. Kasano asaan nga agsakit kat nagaduma ngamin ti problema dito'y barangay tayaw. Iso nga rod akayat ko kumamakasarita. Gapo ka dagito'y nagado a problema ti barangay. Saan mo ang makasarita itata, masakit ka nga raw. Anya nga ti maramidan, no agsakit mo gayan. Tulungan ta, tapno umimbag. Ay, wala niya. Anya nga ti may tulong taking kwa na. Ikanta itinateng asidaon na. Ay, wala niya. Mala, nakagalay ti bunga tinatay. Taiso ti taking kwa na. Maray, nagadunday tiyo natin nga ipadawat yu kada kami. Wan maray, tanadamag may ang masakit ni Kapitan. Ay, kasta nga rod, Maray. Iso nga ipasidam kan kwa na dagito'y anateng, tapno agimbag adagaos. Wen, Maray, kat agyaman na kada kayo kan ni Pari Badong. No adapay kayat na, ibagamlaan kada kamay maray. Natang. Anwak nga idahitaan natang. Kat si Daem tapno pumigsa ka. Nakapigpig sa aklang arudan. Inted daytoy damari tuyang kan Pari Badong. Bunga timula dadag itoy. Mangted na lang arudan. Natang pay. Nakapilpili ka mo. Kasano a pumigsa akno natang. Kahit anya nga rod ti kayat mo. Crispy pata ko maakarni. Anya? Ay, karni latan ti berberukam. Karni ti baboy. Karni ti manok. Kasday. Napili ka launay mat, inteng. Naimbag kan samutan. Ha? Agin sasakit kan salaan. Nagsakitak pa lang banang. Iso pakadandak iti karne. Agsakit ka pa'y lagayam, Kapitan. Un kagawad. Yak pa'y lakabailan ti agtrabaho. Aya, kasla saan ka mo agsakit? Ha? Ay, agsakitak pa'y laeng. Ay, kat aginanaka nga rod Didak disturbuan. Umay istoryaan kadagiti nagado a problema ti barangay. Ta mga no mabignatak. Ay, Saus,
Sapay nagado ti problema ita ti barangay. Ay, agsakita kagawa. Ah. Di mo ibagbaga. Problema ti barangay. Tadi, agsubli-subli ti sakit ko. Nasaya at nakita ka, Barok. Umay ka man biit. Apay, Kapitana? Umay ka man agtiliw iti manok asi daon ni Inteng. Ay, apay po doon masakit ni Kapitan? Wun, karni ti manok ti kayat na asi daan. Ay, nahiti manok at tiliwa, Kapitana. Agpili kan kadagita magmag na dito'y arubayan, may. Nagbabasi na pa'y, Mike. Piyak dan sa pailaan, nay. Dagita lang amin ti manok, may. Saan sa pa'y ang mabalin ang masida dagita? Ta nagbabasi da. Padakkelan nyo pa'y, Kapitana. Apay nagkapuan. Kita balay da, Kapitana. Pagtiltiliwon na ngarot iti manok, ngam nagbabasi mo iti manok da. Apay di manok. Si daan ka nung ngarot ni Kapitan, tamasakit. Manok gayam ti kayat na si Day. Kaiwan. Bayan, tama pantuit ka ni ti manok kasi Day na. Pilit ti kadakila na manok. Oy, nagswerte mo tan ni Kapitan, tayo kami iti dakkel ang manok asidaan na. Ay katwa na, takumparing mangarod. Masakita mo tataba daw. Ika na mamut iti manok asidaag. Ay agawid ka kiday. Na, Naglaing ka nga. Saan kamot na masakit? Ikagakiday. banan. Karne ti manok ti kunak akayat ko asidaan. Pangalaak ngay iti manok. Kat piyak pailaang mat dagiti taraken ta a manok. Ha? Ay, kunak no dadakkel dat. Ay, apo. Ha? Aray! Arindag! Da. Ni kumparim abadong. Ay, umunag ka pare! Jaran! Nagdakkel ang manok na taawit mo, aparay. May paray! Ay, da. Itad ko ka. Tapno si Dan. Ha? Amo nga na masakit ka kay. Tapno pumigsa ka paray. Ay, nakapsutak paray. Ay, agya manak Ay, banang. Ingka man partsenta na nakapsutak. Anay. Sabi ko matamaimbagan kan paray. Ay, sigurado ang maimbagan ako, pare. Ay, nakapsutak. Mas daawak man inteng. Apa ang mas daaw ka? Dagiti daduma a masake. Nakusim da amangan. Ha? Anggam sika a masakit. Nagadumat ti kanam. Nakasla di mo kaya't ang maimbaganak Di nagpaimbatyanan iti sida. Masakit ak nga rod. Masapul nga adote ka na. Imbaglakit din Taad dadapari badong kan marito yang anaanos amang mangtad iti sidaem. Ay, uwan kumpare. Kan kumarita ida. Katsapay lako mga rod taagimbagan. Dadakilay, dagiti tarakin ta ababoy to yan. Mabalintan nga ilakaw. Addaman kwartata. Nagagitagayam nagtarakay. Nay, at naglalaban ni kalsada to yan. Aywan, akikinamat dan. Kasino nga iti mga nawa? Ay kadagiti tanod Awan na bay. Ni Kapitan ngay. Saan sapi ang naimbagan? Ay, daytoy katirigat na no awan ni Kapitan. Ay katsya ako natin mapanaganawa. No ngay si kati masaktan. Anyangay nga rin. Kit awam mo di parintay. Masakit pa ilay. Kasday atin naturin alakay. Dumanaw. Won, dinanog na taglablaban na lalakay. Ini-straight na ko rin natumbada adan. Nagturod man ni kabadong. Uray awang gayam ni Kapitan. Adan ni tatabadong. Isong ti aganawa ka dagiti aga-apa. Apay, masakit pa ayan ni Kapitan. Kino nagbayag nagsaksakit. Noon niya nga taati sakit naman. Ay, agtayag matanti pa nagkita to yan. Kasano mga main? Agin lalaing ka mapanagan. Anawa dita. Awam mo nga mintaganawa. Ay katbayam Masakit mo ni parintay. Ay, way. Naimbagang ngatan. Jakam buwa.
Ay naktuman bisitahin. Tamagag man nun niya ti kaya nakanay. Kaya't ko kita maimbaganay. Apay, di mo nakita ang naganawan ni Pari Badong kadagiti dua lalaki ang nagaapa ijay kalsada? Kasano ko makita ket nakaidaan. Masakitat nga ron. Ay, agimbag ka nga minin Apay apilitin na nga gimbag. Ida kaya ti maimbagan. Paray! Parintay! Ni Pari Badong. Siya ko ti sumumbat. Apo! Na, Maimbagang kagadain! Ay! Masakitak pa! Permi nasakit pa ilang tibagbagik aging gaita? Kunak no naimbagang kan! Ala, sana balay! Umay ko na damagay, no niya kayak mo asinan paray! Mangtag ka manin iti sidak pare? ay, day tala ti pagalis tuam inteng. Ti dumawat iti sidaem. Umasidag ka pare? Damag ko adadakkel dagiti tarakan nyo ababaw. Uy paray, ila ako miidan, kinituyang ka. Ha? Pera damag mo paray. Iso ko mati kayat ko asidan pare. May sabo baboy paray. Uwan pare. Inteng, di ka lamabain. Ha? No itid ni pare Badong di may sabuo. Jacket alainain. Di dakkel mati itid mo pare. Tapno may baga na kadagaos. Nay, pimigsa ka mo din paray. Ha? Nakapsutak pare. Mapsot ka manay. Ha? Kasladyak mabati ang masakit pa ilan ni Kapitan. Numay sa abuo ababoy tikikidawon na. Uy nga rag, jay pa'y kano kadakkelan kin kalubagan di kaya na. Saanin ang masakit day jay badong. Agin sa sakiton. Ay, makadlawa ko na talaga. Saan na nasaya, di mapaspasama. Naimbagan kan, inteng. Kwa. Sa anak pa'y naimbagan. Nabara ak pa'y laan. Tumakder ka ditan. Ha? Taado ti trabaho nga agor uray ken ka ije barangay hall. Apay apatakderan nakapsutak. Nakapsot ka? Ay, uun. Nakapsutak. Kat, kasanungay nga ro dyain lutok a karne asidaan. Ha? Nagluto kan? Katuan. Mabisin ako na. Sige, ing kamanganan. Di nakiyalaan iti kanan? Saan? Taamok ang naimbagkan. Numabisin ka, mapan kan ijay kusina. Ha? Napanan ni Banang. Mapanak matin. Kasta ti masakit. Ad-ado pa'y ti kanam ngam iti siya. Mabisinak namin. Kalpasan amangan ka. Mapan kan ijay barangay hall. Ha? Pagtrabaho na kuray masakitak. Awan sakit mo. Kaya ti mapan. Masadot kan sala ang agbalin a kapitan. Masadot mo't nga ibagbagam. Agtrabaho kan. Tano saan? Makaraman ka iti balunat. Ha? Aguray ka. Ayan di balunat mo? Adda dito'y likodak. Itay-pay lang ay nalakday toy. Ha? Sige. Mapana ko no. Day tate kayat mo. Rombang laang, entay. Simra ka numagaya mo ni Kapitan ije barangay hall. Wan, Maray. Tano sana sumbrag. Ay kat balunutan ni Maribanang. Kunakun kat anabayagan ang naimbagan ni Kapitan. Agin sa sakit laeng. Unsa? Agin sa sakit sa lang agpaisaw. Kahit nalako yun di baboy yaw. Wuna, nalako mi amin nun. Ay, kung nakano intedyo kan ni Kapitan J. Maysa. Tayso matikayat na. Sana mabalin na maray. Ay, awanan, natiliwan ni Kapitan. Agin sa sakit lagaya. Hey, Banay! Yuhu! Hey, where are you? Adak ditoy. Nakaida ka man? Agsakitak. Agsakit ka? Wain, syakmat iti agsakit. Iso nga asikasuanak mo.
Ay, nagtutulad ka ah. Kaya't ko man ang tiyag sakit Ay, nalpas ka na nagsakit. Siyak maten Ay, dinakman unaan ba na? Siyak pa'y kumatiyag sakit manon. Ay, kakit di agluton iti kanag. Karne, ti kayat ko asidaan. Tapno mabiitak nga umimbag. Apay, pudno ang masakit ni Maribana ang kapitan. Masakit mo din. Ay. Siya kun atin mga sikasukin ko na. Imbis nga isutin mga sikasukan niya. Kat naimbagan kamutan. Di ison ate asikaswamot. Una nga tila pang ibabaon na kanya. Ho? Kat kasta talaga. Ano usam at asawam lakot nga rod. Kaya't ko titinapay. Ay, pag inanaanak mo tabanang, pagsasaron mo matintikid kidawon. Sungarod ti kayat ko. Mapanak gumatag inton madamdama. Parta kam nga agkunay inteng. Sapay agapura kamot. Mabisinak nga rod. Aguray kaman. Kano ka ang maimbagan? Mabayag nga agimbaga. Ha! Isong anusan nak nga asikaswan. Nagrigat ang tikastoy. Kapitan ka? Nagasikaso ka pa iti agin sasakit. Sa anak nga agin sasakit inteng. Talaga ang masakitak. Iso asumardeng kan nga agreklamo. Asikaswan nakit din. Kapitan, anusam nga asikaswan ni nanabanang. Gapotay na sikaso na kamat, idi nagsakit ka. Nga uray, idi agin sasakit ka. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kita manday ti barangay nga idadauluwam inteng. Kita mo. Kat anya ti makikita. Ano ti gumatgatang iti tersina ni kagawad ko nan? Ada pa ije ni Paribadong. Wan, kat adda ijay nga agin inumanan iti arak. Un nga ron. Ken, ninsa marito yan, je mapan ije ayan na. Nene, nakaigam iti pangor. Ay sus, pangusara na iti pangor. Kita Ay, inlayat nan ka ni Paribadong. Ay sus, imbag, tanalisyan ni Pari Badong je pang-or ni Marituyan. Pang-uran naman malisyan na gata. Ay, sos. Napigsa pang-or day ta. Ay, sigurado ang mabukulan ni Pari Badong. Nalaing ni Pari Badong. Nalisyan naman din. Wan, katnay, marayan ni Pari Badong. Ha? Sinurot ni Marituyan. Kin namat danay. Kat, anya ngay nga ro ti aramidem, inteng. Katawa? Nagmayat abuya inti pa nagkinamat na. Ay, sige pare! Partakam ti tumare! Tapno saan nakaama pang or ni tuyang mao? Ay, sus! In-enjoy ang matan abuy-buyaan ida. Ha? Kitno nagmayat abuya inti pa nagkinamat na. Nay, nukumatanapan mo inanawa ida. Ay, nasaysaya at pa'y kuma, ngamtikat katawam ida. Ayun anya. Ay, isak kayam ti kapitan. Ay, inakman anawaan ida. Unay katay tiyayon nga inteng. Ay, masapol nga ipalagit ti aramidan na.
Ida, inak aganawa. Anawa, ida. Papanam! Inak anawa inda pare ba dong kan marituyang? Pakawan ti agan anawan usak lang. Ha? Jak kaya ti mapangaur. Yay. Sapay nagluk magti binalsig nga ikamkamat ni nanatuyang kinitata ba daw? Ay, wunan ya. No si kangay ti mapangur-ang gail. Ang mga nagbalin kan tulangin nga lalya. Ha? Nung ay, kastoy, sikati mapanaganawa. Ay, jak kaya't nga isakripisyo ti biyag kaw. Jak pay nangasawa. Sus. Nay, makamatan ni marituyang ni pare ba dong? Ay sus, mapangur na ng gail. Apay ngay, tasaan mo't ang mapanaganawan ni Inteng kadapari ba dong kan marituyang? Mas dawak nakatakder matlaang ka ni Sirok ti bayabas. Kunak no mapan na anawaan ida. Unay mo't ngamin dagiti tanod, tamabutang damot nga ganawa. Ay, aguray man, tasyak man laangan ti mga nawa kadakwada. Sikan? Ay, katuwanan Mala, agan an nagkawan. Ay, narigat ti mapangaw. Makamatan ka lang ba daw talaga apang-pang-uran ka? Ay, nabandog ako doyan. Gusto nga minin Hindi na kong kapatid. Dahil talagin ninong arami daw. Dinakdungdunggan. Ay, gusto ko madaytan. Maribanang, apay nga da ka dito. Ay na, umay kayo anawaan Ay, agyaman ak maribanang. Kay may ka naganawa. Saan ka nga aganawa, Maray? Na talaga apang-urat ni Badong. Inisak na ito ilaylayat ko abinasay. Ay, saanan, Mare? Bayamon. Kay, di mo nga min sumardeng nga aginaw. No anawaan, ikarkaro naman. Ay, saan to pa'y ngaungtan ni maribanang ni parintay? Sigang tulaki day. Walag pa'y sumaray. Apay adi mo ungtan ni Kapitan, kat kanayon mo't nga gininaw. Ay na, marituyang, nauma akon nga agong unget. Iso abaybay akon, ay mauman tulak ta. Nangag mo day tatuyag. Sigala nga minti umanungit kahit. Ay, Ala, ibata mo day tapang urmo, Mare. kano ilaylayat ka? Ay, batam nga ruday. Di mo ayan nang nagtimbaga ni maribanang. Ibatamon. Tamapan ka man na naginaw. Ay, sanay. Hagawid tan. Anyalaki day. Ay, ikaman gumatang iti arak tagsat ta dito'y balay ko araw. Unang gail. Inted kon, di gatag mau. At nandito yung bulusa kang gail. Ikan, tayo sa ganak ti lamisan na pagsatan ta. Dito yung ruwar ti balayo ti paginumantang gail. Man ano ko ma? Makita data dagiti tao. Anya ko man nung makita da. Dito laden da ka. Ha? Kapitan ka nga gininaw. Ay, una niya. Saan na balay? Ingka gumatagan. Nagadumot ti imbaga mo. Naglakam nga inanawa ni Marituyang, Mare. Bilibak man ken ka. Ay, katuwan, Mare. Rumbang lang nga agbilib ka kanyak. Uray italaan. Anya ayat inaramid mo. Kunaklaang husto na itan, Marituyang. Kat, saan na pa'y ang imbabaadagos jay pangor? Wan tanakitak nga inlayat na kanikaba dong. Kinasaritak pa'y matana imbag Sumuko kan kunam kumaa. At imbaba na mo't jay pangor na. Tultuladan ngamin ni kabadong ni Kapitan. Kasanaw, kat makitkita na ngamin ni Kapitan nga agin inom ijerwar ti balayaw. Gawad! Kumatangak man! Nakitak anaggapo ka di tabalay. Ni kadiinteng tinagpagatang ka. Unantay. Anya nga'y tigatangam. Arak ti pagpagatang niyang galinteng. Arak! Agsaw kami manan nga ginomiderwar ti balayaw. Kasta ti kunana, kwaro. Ay, iso titultuladan dagiti taktao. Ay, mamarta ka, Kapitan. Mare, siyak man ti pang tedam iti dayta nga arak. Ay, sana? Siya, kagawad. Siyak! Ta siyak ti magiawid iti dayta nga arak. Sus,
Dagas ka nang gay. Ay, nagbayag ka dya arakay. Sa di nung nga tanga, tinapan naggatangan ti imbaon ka. Oh, Inteng. Ah! Adto yan, dyan ururayom nga ara. Banang. Ibisukon dito'y lamisaan, Apay asikang nangala. Apay, di mo kaya't asyak ti kasangom nga aginom? Ha? Saan? Jacket? Apay, di mo kayat. Itatalang agsangom nga aginom? Di mo pa'y kayat. I don't like nga ron. Ay manipod ita. No aginom ka, siya kon ti kasangom nga aginom. Ha? Awanan sa bali. Uray awan agin inom. Mabit lang inakalaan di pulutan ta. Anya apulutan ti bagbagan. Aguray ka ngamin Mabit lang, Inteng. Mutemok analuto apulutan iji kusina. Kanya nga tiyalaan na apulutan. Aduyan tay pulutan ta. Ha? Inteng. Day tati bagbagam apulutan. Dua abalunat. Anapan ko inala ijay kadaanan alakas. Ha? Iparabaw ko dito lamisaan Saan? Ayaw kong uminom. You don't like? Yes. Come. Inteng. Kuha. Jak kayat ko naklangarodan. Di nakpilitan ta, jak kayat ti agsat. Parintay. Sika magayang paray. Apay. Kaya't magtaginom ta paray. Ha? Kuha. Saan pa'y? Ngamin. Saan pa'y nga indulin ni Banang dagiti dua abalunat na iti balay? Kanya, kaputeng mau. Sika mamati makaraman iti baot ti balunat. Sa pa'y dua pa'y mat. No kanayon ka man nga gininom iti sangwanan ti balayo paray. Kuha. Idi dayta. Saan ni taan paray? Ay, nagbalbalyo kan. Balunatan nakngarod ni Banang. Sabagay, uray siya paray. Nituyang ko. Pumang urmut itan. Ha? Sapay uray na kamat kanya. Imungot-mutin dagiti asawa ta paray. Awan nga rin ti maaya ba ako na nga ginom no kasta. Kunan ni Banang, anas kan nga isardeng ko kanon ti agsat. Tano saan ka ite? Kanya kayo ti mapasamag paray. Balunatin na ka. Sus, agawin dakon paray. Sus ni. Apay, anya tinakitan? Ni Banang da dyan nakataktar. Nakabanikas idya ayan tiri daw me. Ne. Isumangag pa sa paray. Mumiten no anya ti ilim-limang na itilikodan na. Kanya ka dito paray. Dagiti dua abalunat. Ay kitagawid ka nga rudi na. Pasado alas 5. Apay nga itakala nga nagawid. Orasan pati panagawid kun. Ay katwin No, nagistorya kami labiit kani pare ba daw. Inawis mo manan nga ginom kayo? Ha? Isukat ti mga wawis kanyak nga agsat kami Kahit nagmayat ka mo't adagaws? Saan? Kunak adya kun agin inom. Wala. Taday tamot titungtungan ta. Una, isumot ti masurot. Rombang lang asurutan. Ha? Ipakitam kadagiti kabarangayam. Asikakat pagwadan kapitan. Ipakitam dagiti nasayaat nga aramid. Tapno tuladen da ka. Isumot ti aramidek, Ngam no ipakitam amamartag ka. Agbartag mat dagiti kabarangayam. No ipakitam anagagat ka. Siyempre, gumagat mat dagiti kabarangayam. DJ lang mat gayam ti pamiting ni Kapitan. Kunaklakit din no anya. Anya ti impamiting na maray. Ay, agagat kami ka na wakagawad. Tapno tuladen da kami dagiti tattao. Katuon mo naman. No nasadot kami ka no nga opisyal. Di siyempre, sadot mat dagiti tattao. Pudnaw maray. Aglinis kami ka no diti aglawlaw ti barangay. Kahit ni Kapitan ngay, anya ti aramidin na. Diya ka mo akin ko na. No iso ti makita mi ngagsadot-sadot.
Ay pasagidad mi Alangan abagaan na kami nga gagat. Idento ta iso katsado. Apay dito yung walis kandas pa ng gail. Yaw awat ko nga rod. Apay ngayon awat mo kanyak. Na, Nakamawatan. ito nagkapoy kanta, di mo maawatan day ta. Nagrigat nga rod nga awatan. Di kahit naasawan, kahit ayabam dagiti kakadwam taglinis kayo iti kalsada. Ay, kasjay gayam ti kahit nasawa ng gail. Ay, ikakidin. Aldawin, masapul nga itangag malabkit malinisan, tigit ti kalsada. Matong palang gail. Kung namadlan sino da kagagitan da kita tanod. Apay aya. Kundi walis da dita igit iti kalsada. Kat marugitan tumot lain. Apay ngamin ang marugitan. Kawada, tamapanak tumot agiwala. Ibalang kunto da kita basura dita igit iti kalsada tuyang. Tapay ngamin nga ramidum dayta. Ay, unay kan ba daw laklakayan kan. Di ka lamabain. Kita alinlinisan dagiti tanod. Mapan mo ki dirugit hanay. Kung kunaklain. Anya, kiti pa ng kuskusila mo kanya ko na ya. Imbis kiti mapan mo idatulungan. Yato pa'y makita ni parenting aglinis. Mapanakida yung tumulan. Apay, asino day ta tinangdanam ang nakakalugong ang nakasweater nga agbulmula di ta arubayan niya maray. Nienteng day ta maray. Ada ayamot pagtangdan ko. Ay, ni Kapitan Dayta. Nay, nakalagib man nga agmula. Kasano kat nagnginamatan tinatang ita. Isuan na panunot na nga agmula-mula. Ay, tuladat mat nga rod Iso nga umay ko igatangan iti merienda na, maray. Tagim magat anagmula. Ay, wun mat igatangam iti merienda na. Inton bigat, linisak tuma dahi ti arubayak. Tagmulak man mat itinatag. Badaw! Sa dino tiyan maaw. Adak dito ruar. Ay nga tararamidam dita. Na, parparutan mo, dagitaruaw. Tultuladik lang ni parenteng. Nagkalugungat, kaya nagsweaterak. Tano sa anak ang umisay. Wan, nakita kat ni Kapitan Idikalman di tarubayan da. Mula man itinatang da ito arubayan tatuyan. Ay ka nagsayatan ba daw? Agtarakenak iti adu amanaw. Pataw, kaldeng, kan gumatang agtupay iti ilipantay. Tilay bagbagamay. Itag manwa sino ti mas ag-ano ti kabailan na nga imula. Siyak, wano ni parintay. Oh, kita manday ti barangay tayo, inteng. Anya ti makitam. Ay, nalinis ti aglaw lang. Naurnos, nalinis ti barangay. Awanen ti makitam nga agbarbarteg. Tasaan ka matan nga agbarbarteg. An mo mati arak ke perjen na ti health. Katuan mata. Oh, di awanen ti makitam atuyang amang kamkamat ken ni badong na iti pangor. Nauli mo kan ti barangay tayo dong nauli maggayam ti kapitan asaan na kayat ti gulo. Kat, nasibugamon dagiti mulam anatang? Anya? Oh, nay, kita man ni kumparem abadong. Agsibsibog iti mula na, ija arubayan da. Ay, inununaan na ko na. Duadamot ka ni Marituyang agsibsibog. Ay, umay kamay, tulungan nak. Wait, duata nga agsibog, intay. No nasaya at ti opisyan iti barangay, sigurado asumaya at mat dagiti bumarangay. Hala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe.
May sapay asagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito ay estasyon. Agyaman kami